Kata olehmu, ya wahid, ya ahad, ya wajid, ya jawad. Infaqna minka binafhatin khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Berkata ia, maka aku menafkahkan daripadanya selama masa aku dengar akan dia. Ini setengah daripada doa yang masyhur. Doa yang masyhur mana doa yang ada riwayat daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca akan dia kemudian dia membaca surah Al-Waqi'ah, iaitu Allahumma inni asbahtu amsal wa ana uhibbu al-khaira wa aqra'u syarra wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia dia. Wala hawla illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana dia baca yang ambil pada sini sebenarnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya guys, dia ambil itu kan. Yang ambil pada pangkal. Kemudian Allah mahdini binurika linurika fima yaridu alayya minka fabima yasru minni ilayka fima yaruddu alayya minka fabima yasru minka ilayka wa fima yajri baini wa baina khalqi Allahumma sakkir li rizqi wa'simni min al-hirsi wa-ta'bi fi talabihi ومن شؤون القلب وتعالق الحمل به ومن ذل للخالق بسببه ومن التذكر والتدبر في تفسيره ومن الشح والبخل بعد حصوله اللهم يسر رزقا حلالا عجل بي يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب اللهم جن وليس في السماوات ذرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مضرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأقسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك شاهدات وعليك دالة وفي ملك متحيرات وبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخرني قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير لا مرحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك بأمري وسخرني لسان صدق واجعله محل الفهم للخطاب 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 وتعلق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب اللهم ذكرني إذا نسيت وأكلني إذا غفرت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا أطعت وارحمني إنك على كل شيء قدير اللهم نور بكتابك بصري واشرح بي صدري ويسر بي أمري وأطلق بي لساني وفرج بي قلبي وانبي قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني القرآن والعلم والفهم يا قاضي الحاجات أقمني بأن الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Itu doa surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah, baca doa. Wa amalan kepada sahabat. Sunat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi olehmu baca bagi surah Al-Waqi'ah itu besar, amal besar. Siri amal besar, rahsia amal besar.
dan khasiat ajibah pada mendatangkan rezeki, dan kaya dan menafikan apa-apa. Dalam masyhur bukan itu dibarangkan Sayyidina Uthman Affan wasiat mengintangkan atas Abdullah bin Mas'ud akan suatu daripada akhirnya. Maknanya dia apa, tetap dia nak bagilah, kau nak bagi kau. Maka benci Allah mengambil siakan dia. Maka berkata Sayyidina Uthman, baginya nafkahkan oleh